Jeanneau Mary Fisher 695 Merlin. Izuzetno kompaktan i interesantan ribarski brodić sa bočnim kliznim vratima. Na desnoj strani je mrtva banda, tako da za širok prolaz. Električno sidreno vitlo, novi pramčani most, klupa u pramcu, isto tako vrlo širok prolaz sa lijeve strane, ali bit priče je da se znači može loviti praktički da je radni dio skroz do pramca. Sklopiva klupa u kokpitu, bazen za živu ješku sa pumpom, sistem pranja kokpita morskom vodom sa pumpom, plovilo ima paket premijere, stol koji se podiže u krov, isto tako sklopiva klupa na lijevoj strani, sudoper, dupla skiperska sjedala, komfortna dva ležaja u kabini, Loveness HDS 7. Motor ima 370 radnih sati, od čega je praktički 90% lera jer je korišten isključivo za ribolov. Plovilo doslovno djeluje kao da je potpuno novo. Znači, nigdje na nijednom detalju nema jedne ogrebotine, jedne greške. Teleskopska bimini tenda, nosači ribičkih štapova, krmene platforme, hidrauličan sistem upravljanja, na motoru je upravo napravljeno redovno održavanje i servis, kontrola, novi cinkovi, nova ulja. Gelcot je doslovno kao nov, ispoliran, novi anti-fouling. Plovilo uživo djeluje kao da nikad nije korišteno. Plovilo se nalazi u našem prodajnom salonu u Zaprešiću, mogućnosti isporuke na destinaciju kupca. Za više informacija slobodno nas kontaktirajte. Hvala.